Alright, ngikubingelele ke mthandi wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Inkakha ye-Kaizer Chiefs laphayana ke uSiyabonga Novede usefake i-advice ke laphana ke kona ke amakhosi Kaizer Chiefs ukuthi ke laphana i-Kaizer Chiefs mayifuna ke ukuyibona ke ithatha i-league ngesizini ezayo kumele ke isayine ke laphana ke umdlali loyo ke ebegijima ke kuyona ke i-Golden Arrows laphayana ke uKnox Mutizwa. uKnox Mutizwa ubegijima as i-striker kuyona ke i-Golden Arrows nesanda kumchitha nje emasondweni ayedlule. Impela ke le legend le i-advisor ke wona ke amakhosi ukuthi ke asayine laphana ke uKnox Mutizwa obekade ke egijima ke kuyona i-Golden Arrows. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.